Jumpa lagi di channel Hendra Nadadron. Kali ini kita mau nerbangi drone mini di kawasan PTC Mall di lapangan. Ini lokasinya guys. Kita coba menerbangi drone mini di lokasi ini. Semoga cuaca cukup cerah, angin sedikit, lumayan guys, angin guys. Ikuti terus guys perjalanan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Hendra Nadadron. Kondisi fly drone di halaman parkir PTC Mall. Cukup luas guys untuk menerbangi drone mini. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Hendra Nadadron. Oke, kita lihat situasi kondisi angin guys. Kawasan PTC Mall di parkiran lapangan. Cuaca lumayan cerah guys. Coba kita langsung saja guys fly drone dengan kondisi lumayan berangin. Kita gunakan speed 2 aja guys. Take off. Anginnya guys lumayan kenceng guys. Bawa angin guys. Lumayan angin guys. Cuaca mulai berangin guys. Inilah di lapangan parkir PTC Mall Palembang. Cukup luas guys. Angin lumayan sedikit kencang. Sempat goyang guys. Sempat diterpa angin mini drone. Mencoba untuk tetap stabil guys dengan kondisi angin lumayan deras. Sangat stabil guys. Ini adalah drone mini 02. Mantap. Coba kita turun sedikit guys. Mundur, balik kanan, maju. Coba kita lebih tinggi guys. Dua 20 meter. Ini sekitar 20 meter guys.
25. Lumayan sedikit stabil. Klik. Masih bisa sempat klik guys. Masih di kondisi 20 meter mini drone. Kurang lebih 30 meter guys, dengan kondisi angin yang lumayan kencang. Inilah hasil kamera mini. Cukup stabil. Tek foto. Tek foto. Tek foto lagi guys. Mantap. Masih di 30 meter.